Jisu Kristo ka amen pa arwaya kapyo japa seropi ne mempe kai pa sansa ne palu komo ngunu menjala selo aloni di bidu. Sero ngunu John chapter 15 verse 5 sim kakasa so ludo I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So Jisu Kristo lukodon si pinu aba sana apolika. Nunu ayi ka apo goda ka ayi ama ay hilinge no na hela makoda nunu hang melake maka haludo sine la pengunumi Jesu Kristo tonsa don lukoda pinu aba sana apo nya dugula lala ngunumi utani atang aya pa sancha lala hongunu ay ami hilinduke. Helama korang ngunu ami apokla papaling koda a sempa la dokinoke. Hojije ngunu sanu mite kakajaje ko nida sanu ami ngunu papalochi a kontu mo tula dulama homo sudu hujuli pa ngunu tare piniko ke insata ila mukoda ngunu ayaman le nami ato semeg sekinone hopa so kela ngunu mika tonsa pa kamudone kedia pio ngunu nem kane ato helado ato mulado ato lulado ato mingodo tamodo halaka lusnyan atami si lupa mudo piniko kla nunu linsa koda nunu ka helana ne nunu ka lulana ne nunu ka mulana nunu ka mingona ne tamona ne sanega sempa la dukino ka hala ludo hopa selo melanja tagesa sokla ngunu helana ta atau asan semasa lulana ta atau asan semasa mingona ta asan semasa tamona ta asan semasa neng palo ko pine ngunu mjanje to lake ngunu helado ne mulado ne lulado ne mingo tamo dodu ne hopa pine aba mia hempe kai pa sansa ne ka arwaela no ngunu mi ka yangko pa no ngunu mi a helado pa biko pa agun lulado pa biko pa au opo tamo do pa biko pa mingo do pa biko pa hala hopa soka Jisu Kristo ka lukone hempe ay patagasa pine ngunu ka apolike ngunu ayike aponi ani ponsa padala ke make ami ponsa papapalo ko da sempala dokino ke o sempala dokne maro pangun pine ka lidio dasa pine ka habla pio dasa o selom lanja mi pine yang kincho pine ka arwai dokincho amen.